with me today, I've come with another interview. Mano bera wera chella metia ditutwal tunkumala melo Uganda kan. Do ye yom tutwal mejole on our YouTube channel. Do mego poy bino ba. Poy mero. Poy matek. Poy tek. Irweny da do nga. Atie. Okay. Poy matek. Ngato ro be diti ohokacha tia neni for the very first time. Ko mi wa nge ngame yini bedo. Oh an ulwani J.B Arabkop. Abeda welego. Tangda habedo police officer. Afande. Tia nenda. Okay. Pashutio yam. Pashutio yam. Tama monongara ko about anen. Okay. J.B Arabkop ikoni beda fande da he beda Arabkop ye pangol ko ba. Arabkop. Ini raw kopo ba. Kopo ba ni be wera. So ko pen na machel ni. Wenene ame kadano winyo nying Arabkop pie di we na machel. Shani kadano winyo nying Arabkop. Angeyo ngopola yo tiangeyo red light. Red light. Monu wera nyena pur porro. Monu wera nyena me chani tia hokano. Kemi wa nge ngome tia ko very red light ko. Pien joke rota mi kiti berge police nyobero. Macha merge le di yo me joko ta ni woru karu chungeni. Oh red light. Te ko peni. Ina pola kara yin kai ti wori yo. O nyo kai nu kan jo tia yobu yo ye. O ti bendera gi magi ma tingu. Kau tingé na rema ngutia ko bningo ni chungo. Okay. Then kau o tiundo green tia ngutia ko bningo ni imede wood. So kau nyuti red light. Ngumyo yin chung pien karo kenne ngame tia nyim ku je yingo. Bengeo. Okay. Karo ken kwa tia nyim nyobu tia nyim. Okay. So red light e company there is danger ahead you stop. There is danger ahead you stop. Okay, poi matek beronika no ko ni tikere J.B Arabkop en Arabkop ba ni be wer dong ni natini antam ni en kong rabi wa kopu ba kong antam matini ko chwinyi wa red light kong ke mi ko i pienjo ta ko red light jo peta ni ngome red light ber moment pap kanena tia wore yo gom nyuta ya lobi abaka nena tia wore ya pebe nyuta ya lobi pap kanena tia wore yo popore nyuta red light. J.B Arabkop wore yo gom nyuta red light. Karo ken bu tia nyim nyuta red light. We hange poko. Karo ken du tia nyim. We hange poko. Yo gom nyuta red light. Johnny yo pebe ba red light. Yo pebe red light. You walk the yeah. Red light. Red light. You man. Okay. Ko pen kong inspiration red light do nyikwen. Mi tam do ngiyin ko cho were red light yen. Ngome nu tie bini di wi. Omio adonyo ke red light. O piena nene kom kare jotia wota lala. So kwa changu tie borobani kade wano chu wori. Yo me popore ke de yoni. Konywa nyuti wango ni yoni pe hawati ye. Okay. Pienana poyo ni eno binu ko ka kanoro ni e binu chwalo chunya chil me binu ko joy niang kaname yo mi lobi yo mi pe lobi so no any chunya chil round ticket red light ni. And chunya chil is part of red light. Arabkop. Ngarto ko ni ti nen ba beru bulu. Nyonyo wani tie ya pa. Madam tie. Teni. Anyomu mo hakaro dwe mapare yo. Okay. So madam tie. Dah putih dia tu. Okay. Iko ni pashutie. Yam. Pashutie yam. Te herobedo. Wodjo palamie. Okay.